Por ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMLE kena Shillong constituency ba Adelbert Nongrum ubadang don mentah velur bensya Sumaria ladi. Ulapha ke kerwa ngolem jika yinga sem jumpa Pastor Reverend Dr. R.R. Conville. Bat ulapan paru ke jing ngodiau namar ba shunala banya dan ringkat lang hakan diga pohar bul o badum uwantap ya ke yinga sem jongki. Uba Adelbert ulapan paru ya ke jing kendo bat ke jing keren ya selong hapadeng jong u ber Pastor Conville. Hakin dia senam kiblalit no baru ong baga jing klat no ya u kediga jing du ke bakrau ya ke jai penriau. Hani ka por na kwa an pau ngamna kham lei thu ik pai ba mangadon manta po CMC velur ngawan nadu ka spotrik ban chakop na ka bantai ladi ka khubor ka baba mangayo ban ma de ka jing ko dynamar ka jing kerku dynamar ka jing kan mau ka jing ya sa par ka jing duai jeng bapun palang khublei shibon e ublei nai kerku ye pi wei hani ka por na kwa an pau ru ya jing susi kabang amio bandon lang rekat par kani kajing kladno jongi lead Reverend Dr. Robert Conville iba lalong wei usyakri jong turai iba la syakri hakaleng satalak kibanta kari perthai banyalap ikaktian ban penim ya kijing thau jong play hani kapor warang ador chacengai ngapan pau kujing sulem khamtam yeilok ba iet ikurim jong i Reverend Conville bar kumju ki khun kikti ki ba iet ki ba thoin ki brong ke dei ka ba chan ba badi akwaru ani ka por ban pau ya ka incident ka bangamla ban klet hapreng ubriu ba ublei ulasei ba lakit ya ta kijingkit ka ba khia kat banong nongelap sakaleng ki banta kari persai idang yo ikapor bani kendo ban nga house nam arjar arpulai hadin cho collection hadin bang ye kendo hieng jong kawi kayeng ka badon ki bakhlat ye kendo inga po gate ila mut ban mino yong Adelbert ngara sukumen mai kendo ipi nadu badap collection ala kwa bani kendo ngam simlayo kendo titong nyarung biang ngine songkai tang mane keren katukan ni ndai ka bapla kalong bangin lapoy po nri ho ila kerki nri sakumba arkanta nge songkai bat ila lingo yong Adelbert ka bamla banlong kumnu hadu arkanta nga ongi i pastor kadai ka divine present ka jong blay ba mangarung am suthu ikapor kaya ba mapiru bar ngapan pauru hani kapor yata ka jingethu khana hapreng jong abat i ka bangam sula ban mudur ban pediang bahieng ba don bakhlat arkan tangan yo banyak pasiau padi manitu yaki kamba kampla ka bama i la ya lanti boblei ula khodi banong syakri om bansha syakri hakakam missionary ke jongi bar kumju hani ka kam ke jonga ka bangarung layon penpau ya boblei legit bangan long syakri om bansha syakri bar ngasim ni ka kamru om tangkum ka profession ndaikum ka mission tikani ga lapen sa sisa ki jingkan mau ngara so benut bat ngakular ya ka yeng sem nganum klet ya ka bu ki jing duai ba kerpang bo blei un phai uman sim ba khoi ba unai ki jing tengen ki jing sup ya ka yeng sem baro kui sisa ka de ki jing du no ka ba khrau ye phi kum ki yeng sem kalong ru ki jing du ka ba khrau yanga kalong ru ki jing du ka ba khrau ya ka balang ro kui bat kumju ya ka jai penriu barhani ke por ngakwa ru ya kaban penpau ba ublei uni singai ngin duai na kaban ta kaman sim jong i late Reverend Pastor Conville banyo ban mat ya ta ji jathai bam jukot my deepest condolence and our prayer will intercede so that the entire family will have the support and will have the comfort even in this moment of grief, and will pray that God Almighty will grant the wishes
departed soul of our late Reverend Dr. Robert Conville to eternal peace in heaven. Kani ka makuat panpaw nakaliang jonga hakerting jong ka 17 North Long constituency. Panpaw sa isian yakijing sulem yakiyeng kasem hi parokoy.